إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون فإن نعم الله علينا لا تؤد ولا تحصى بل هي متتابعات بتتابع الليل والنهار قال تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وقال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون أمبي الله تنو أمبي يا فدلي أمبي أنيني ألافي أكان كشي كباني ركون تورو منان كبارا جغو نيالي جوم من كندا مغوتي سرو من بو فيلي نيالي جوم من فنا فيلي مغوتي سرو من بو كندا ambe sereya bato feshite min ka bato e ciyaye ni ala kelempewute je nyogonte alala ambe sereya muhammadu alaka jondo alaka cidendo kisini nema baka anaka dunkemu anaka shebon alaku kisi min ka chakosobe no tamina ka boye silamu alaka nema mimbe anka atese ka jate ajate dan tese ka hakke tese ka sorofana alaka nema atugutugu lemba anno fede anka de komi sun anitile ube nyogon fe chogo mi kata alaka nema fona banka o chogo kelende la kata alako akakura na bayin kono akwaye fengu fen deline alafe aye fengu fen nyinine alafe nya beke awye na yenne alaka nema ujate atese ka she adama mi hadama de yere kunto nyon baga de ye hadama denye fisru walide aya wore kono alako nema be auka abe bora ni ala defe o kofe ni tora ya usoro au ba adama kasi katane ala dema summa iza masakum durru fa ilayhi tujarun ni tora ya usoro doro bebe dama kasi katane ala dema ballu wa min a'jam نعم الله علينا نعمة الهداية لهذه الدين نعمة الهداية لهذا الدين بل ملك النعمة منون بانكا تسكا جاتي أدان تسكا سرو نبدل برباي جمعي ألا ينكند كتن دين منا ألا ينكند كتن دين مما nimi ala kan nema ka belebele bawye anka nema mi nankan ka barkata qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-dina ala ko hadama do ako be menye ciden ka hidu laba arafa ako nyen inka dina timme awye ka dafa awye kin kan nema fana timme auka
njana naye aka silamu ya dina de ke dina yi alako wanajana ma fi sudurihim min qilli tajri min tahtihim al-anharu wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah aya wore kono alako arjanna dow nu donna arjanna kono dimini ñogom besin kono yam min bu dusukun kono mba be fosé ka bu dusukun kono miñe arjanna ko ube boli uka sankancu anu ka iru koro were ba fo ko tanube alaye masami ñan kanda kata dina min kera sababu ye kando ni arjanna in kono ni alaka kanda tunte anyere teseka anyere kanda balmum mema bele ba folo hada madonka oyede ni alayi kanda kata nin dinama way nema bele bawde ika ankala barikada aka قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العبد دائما بين النعمة من الله تحتاج إلى الشكر وبين الجنب تحتاج إلى الاستغفار شيخ الإسلام ابن تيمية أكو بدا جو ebe fen fula de ni ɲɔgɔn cɛ imma ala ka nɛɛma dɔ bi ka nɛɛma min n'a bɛ hatagiya i ka barikada i ye junubu dɔ kɛ junubu min n'i bɛ hatagiya k'ala yafa deli dayima nin ko fula bɛ hadamaden nɔfɛ dɛ imma i bɛ ala ka nɛɛma kɔnɔ nɛɛma min bɛ hatagiya i ka barikada imma jɔn bɛ ala sɔsɔ ni junubu kɔnɔ junubu min i bɛ hatagiya ka tubi ka taa ala ma ka ala yafa deli wa min asbabil mu'inati ala shukri ni'amillah abe sababu la sababu nun ban deme ka ala ka nema munun ban ka ku barikada awwalan folo ta'ammul fi ni'amatillah hada maden ka jate mina ke ala kan nema la de ala kan nema min bika jate mina ko kade wastihdariha fi kulli lahjati wa hini wa adam alqaflati anha ani wakati be ala kan nema min bika bilinye koro wakati be nya tuguna yele wakati be ala kan nema yi abilai inya koro ikato ka mira la ikata sala balmo hadamaden chaman fana be ni yoro winyina ne mba ko de chaman be nema min buka ni few don few nyuma don finu nyuma sigi yoro nyuma boli few nyuma abu kono me a hakili tala ta jate mina ko ala kan nema bale ka paske uma bo abolo ba abolo ni nema ima bo abolo kaba bale bolo a hakili te jigi ala kan nema ina ko nema benka wakati be fana wodi ato qur'ana kono ala ya aya iranna wakati be anka miri anka tashi ala kan nema min be anka qala ta'ala ya ayyuhan nas adhkuru ni'matallahi alaykum hal min khaliqin khayrullahi يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تفكون ألاكو هذا مدو أكو يميري ne ala ka nema min be auka aye mirala akata sala aka jatemina yala damma sawre be sanka bawlon fulay na ube duguma kololon fulay na min be au garjagewa ote yala damma sawre be sanka bawlon fulay na ube duguma kololon fulay na min be au garjagewa ote ako ola munna au be sage kabo ala ka barka dama ayere bado damma sa sidete
ate sankabala ate duguma kolona ni alate mimbe au garjage ayere bo do awa chogodi au be sage kabo alaka barika dama wala hada made wakati be imire ikatas alaka nema mimbeka ikananya na koda ibe mi fe nyuma munummi ube dumun fe nyuma munundo ibe ewa fini nyuma munundo ibe so nyuma munun kono ibe boli fe nyuma mununna ala nema barika dare mire nununa tashi nununa wakati be nunun bili hakili koro obeke sababu alaka nema mimbeka iba barika da asali ya fulana ولينظر أحدنا إلى من أسفل منه إلى من هو أسفل منه سبب فلان من بهذا مدين دمه كألا كان نيما بركة دائكا أنكلن كله جيان نيما ولا مغم من بان أنكو دلاجي جيان كولا جيان نيما ولا كانيكا سانفي مغلا جده رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدار أن لن تزداروا نعمة الله عليكم حديثنا البخاري المسلمون كنو أبو هريرة كو تشيدن كو أكو أيلا جلك كتم مغدما jiyan nema wula mugo munun ba wudukuma akana lajeli ke kata mugo made munun ba sanfe akonna yen ninke ninde kaka alaka nema mimbe auka ate jo ala jiya kan nema wula ni ka duguma mugo laje dro alaka nema mimbe ka ite jo ala me jiyan nema wula ni ika sanfe mugo de laje alaka nema mimbe eka ibe jwala de odi atwana na harisa irwaye warela idha nazara ahadukum ila man fuddila alayhi fil mali wal qalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu mimman fuddila alayhi odi atwana na chogo warela bugari kono shidon ko dola kale ni yella jelike katam mugoma min be e sanfe nafolo la ani dancogo ɲuma a ko lajɛli kɛ ka taa mɔgɔ ma min be e fana duguma fa huwa ajdaru allan tazdaru ni'matallahi alaykum o de ka ka a tɛ jɔ ala ka nɛɛma la bunjarire a ko ne hadisa sarahu la a ko hadamaden fule diɲɛ ɲɛ nɛɛma wula min be e sanfe ni y'o de lajɛ min bo o bolo o ɲɔgɔnna tɛ e bolo a ko n bɛ mun kɛ e fana bɛ cɛsiri de kɛ sisan n ka baara kɛ n ka fɛn kɛ n ta fana bɛ jidi cogo min n bɛ ku karisa la cogo min ou bien n ta bɛ surunya karisa ta la cogo min i b'o de kɛ donc n'o fana kɛra nɛɛma min bɛ e bolo i bɛ jɔ a la i bɛ jɔ i ta la wala n balima min ye diina ko hadamaden k'i sanfɛla de lajɛ mɔgɔ min bɛ sanfɛ alanya siranya la mɔgɔ min bɛ sanfɛ limaniya la mɔgɔ min bɛ sanfɛ bato la diina ko la min b'i ni bato cɛ i b'o de lajɛ diina ko la o bɛ kɛ sababu ye i fana b'i cɛsiri bato la mais min bɛ diɲɛ ko la min bɛ duguma e k'o de lajɛ min bɛ sanfɛ kan'o lajɛ dɛ jiya nema wala mɔgɔ bi sanfɛ n'i bɛ to k'o de lajɛ ala ka nema min bɛ e ka i bɛ jɔ a la e tɛ ala barikada wala sababu filanan ni hadamaden n'i b'a fɛ i ka ala barikada jiya nema wala ka n'i ka sanfɛ mɔgɔw lajɛ dɛ i ka duguma mɔgɔw lajɛ fana ka fisa minnu ye olu lajɛ i kɔrɔ wala i bɛ ala ka nema dɔn i yɛrɛ kan i bɛ ala barikada min de ye filanan ye asalisan sabana wa an ya'lama al-insana anna Allah ta'ala sayash'aluhu yawm al-qiyamati
عن شكر هذه النعم هل قام بذلك أو قصر سبب سبنا من بهذا مدين دمي كألا كنيمة بركة ألا كنيمة من بك موكلين كله كادو كافو يوم القيامة دو ألا ينيمة من كيكا أبين ينكا ألا قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا قال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم على قرآن كنو أقوى كان كما فينا من دوني تاوبلو أكادو أكتلو منون دير أوما أكني منون دير أوما أو دسكم منون دير أوما يوم القيامة دو نونين نيما ودي أوكا على باني نكا نونون بلا على كان نيما منون بي أوكا نيسو فولا على باني نكا بلا قيامة دو آية وركنا لكو ثم لا تشالن يومئذ عن النعيم أكو أكفي يوم القيامة دو نبا أو نينكا نيما كي أوكا مباو نينكا على yala nema ya barkada ba uba ma barkada wala sababu munun be hada maden deme kala barkada ado hada maden kelen kele ka do ko alaka nema min beka ko qiyama do ala bi nyinin ka nema ina yala barkada ube ma imala barkada arawa li hakim fil mustadrak an abi hurairah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam قال إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة أن يقال له ألم أسك أو لم أسح جسمك وأروئك من الماء البارد وصحه الشيخ الألباني حديثان أنا حاكم كن في المستدرك حديثان من أبي هريرة ما أقول تيدون يوم القيامة دو ala be jon nyinin ka fen folo min na qiyamah dona yen nema munun kiye ala ba fo joma yala ne ala mi ka fari koro kene ya iyewa yala ne ala mila mi jisuma na wa kifa ni hadisa Sheikh Albani ko aka kene balmo fari koro kene ya min bi bolo qiyamah do ala bi nyinin kala jisuma min ni ba mi kifa ala bi nyinin kala qiyama kanaka yala ya barkada ba ube nemai ama barkada wala balmu ala ya nema bangunun kanka an kala barkada akade o foloye anye dina min fo o fulana ani ala kan nema munun banka balma hari ambora dogo kuin kono ni salli mununa nin tile nyuma mununa nin tere tile mununa sadaqatu ka pasamanta ke sadaqatu la kono ka pasamanta ke sallu la kono ka pasamanta ke nafila la kono ka pasamanta ke sunna akono la yau ka kantige annan ka dembaya ka dumuni nyumando ka sogo nyumando ka mi ka fa mi fe nyuma an ka la barkada de nunu ne mawye yomal qiyamah do an ka do qiyamah do ala betan nyinin kan nununa يا لو بركة دارا وما بركة دارا بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل جنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون وكيف يكون شكر هذه النعم بل مو من نعم منون بانك بركة دا أبكي تشكري يكون هذه الشكر بتحقيق أركانه الشكر بالقلب
والشكر باللسان والشكر بالجوارح بل من النعمة منهم بانك دينا كالنعمة نجينا كالنعمة وببركة دا چكوتي نعمة نونم ببركة دا دي بركة دا كجنشون كدافا نعمة نونم بركة دا لدا بركة دا أبكني دشكوني على بركة دا أبكني نيني على بركة دا أبكني شوفوي قال ابن القيم رحمه الله شكر القلب خضوعا واستكانة وشكر الإنسان ثناء وإترافا وشكر الجوارح طاعة وانقيادا ابن القيم رحمه الله أكو على بركة دبكني بسكوني ويد بسكونك أيرم مجيكي عليه dusukunka yere majige alaye dusukunka barka daye munye dusukunka yere majige alaye ka yere koro alaye nema mimbe ika dusukunka do ko ni nema imbora ala defe nenka barka daye munye nenka ala tanu ka fo alaye nema kenka nenka barka daye nenye sufo ka barka daye munye bato anuku yere kolo ala ko kelela nunun kele faranfansiya delela bula qur'ana kono nunye dusukun ka barikada delela munye wa ma bikum min ni'amati fa min Allah ala ko nema baw kan nema imbora ala defe dusukun ka barikada munye dusukun kele ka do dina nema munun banka jiya nema munun banka nka fangate nka hakili nyumanyate nka nafulu tigiyate ala de do ala de kan nema do nabinka dusukun kan nindo alai nema do nema tigiye wama bikum min ni'mati fa min Allah dusukun kan nindo nema be auka au yere kacce yate aka kisha yate aka hakili nyumayate aka fangate aka tigiyate ala de do biskun ka barka daye ninde neyen ka barka daye munye ala ko qur'ana kono o azaraka ailan fa aqina thumma amarahu fi muqabil dhalika fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis ala ko qur'ana kono ko cide yala nema esro fantan da yawa ni ke shetigiye imam ayen ni fo cide aye cide nya marani munye awa ko alaka nema min bika afo nen kan nema fo alhamdulillah ala yen nin kenye ka ala tonu nen ka barka daye ninde menye sufu anin nen ka barka dawre munye أن أبي هريرة رضي الله عنه قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى لعبد إذا أكل أكلة أن يحمده عليه أو شرب شربة أن يحمده عليه هيدنكو على بني سونجا جونكرو ني دمونيك هي على تنو دمونينكا على بني سونجا يكرو ye minike ye ala tanu ika mininka ala benni sonja ikoro donc nen ka barka day ninde nema min be kan nen ka fon ni ala tanu ka ala barka da ka ala tanu sufe ka barka day munye imalu ala dauda sukura tumami ala yen nema ke dauda na ka dembaya ako dauda ka dembaya ayen ewa neman min bauka a barkada aya barake ube tausiri dola dawuda kaddamba ya neman min keruka uya barkada barake sufo ka barkada munye neman min bi ka barake alai wodi ato sabatiran ba ishatu ako كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفتر قدمه
ko ciden tumbe wuli ka jo suufe ka nafila ke fo seŋ fula be funu ka pere joli jambolo an baishatu ko cidema ko ale ko ma kayfa tasnau haja wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ako cide hari be ebe nim baton ke cogode baton mi fo abi dogote isew be funu ube pere eye junubum min ke ima junubum min ke ala ya be ya faye cidon ko afala akunu abuda sakura ako ne ala yen ka junubu ne minke man minke ne ala ya be ya fa yala ne fana teke jonye wankin tiga la barkadawa ne fana be baton min nate mbake kintigi ala barkada de ayen nema minke nye wadi yato salafu doko shukru ni'matallahi alla anya ashihi ko ala kan nema barkada munye ikana ala soso wa qala ba'duhum udoko shukru ashkuru ni'matu alla yusta'anu bi ni'matillahi ala ma'ashihi salafu do fana ko ala kan nema barkada munye ala yen nema min kiye ikana ala kan nema ke kiyere deme ala soso la ala kan nema kana ala kan nema ke ka ala soso do ko ala ka nema barka day munye ika ala bato akideme ka ala bato ala kan nema barka day munye do bolo kana nema ke kiyere deme ala soso la ni nema yin wala balmo nema munun temena anka kata hiju munun kera alumura munun kera nin kalo atamfolo yin kono lahiya munun fagara hadiya munun fagara duni munun ke dun kafa min kera kono mi fe nyuma munun mina akono bato munun kera akono fini nyuma munun donna akono anka la barkada de anka ala barkada nema yinka kata dina nema la jiyan nema munun banka anka ala barkada bo sababu num ba to ambe ala barkada o sababu do fora ambe ala dele ala kan nema munum banka a fulo dina nema e o ko fe jiyan nema munum banka ambe ala dele ala kan deme barkada lina nambe ala barkadan du sukunye ka barkadan nemunye ka barkada nan ka sufewye ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.